Poštovani gledalci, na samom početku otvorenog programa govorimo o bosanskom jeziku. Naša draga gošća je Nermina Hođićenovski, autorica knjige Bosanski jezik za strance, komunikacijski priručnik, je li tako? Dobar dan i dobrodošli u otvoreni program. Dobar dan, hvala lijepo, bolje vas našla i evo, hvala vam što veoma često govorite o bosanskom jeziku. Evo danas o onom bosanskom jeziku koji možemo ponuditi sa strancima, između svega onoga mnogo lijepog što imamo ponuditi. Svakako, vi ste profesorica bosanskog jezika, uživate u radu s djecom, predajete bosanski jezik, znači svakodnevno koristite naš jezik, ali ono što je jako zanimljivo, evo imali smo priliku već govoriti o ovoj knjizi, ali sada je već to nekako u ekspanziji, knjiga se sve češće koristi u zemljama gdje ima Bosanaca i Hercegovaca, a ima ih u mnogim zemljama, da nam kažete nešto više o tome na kojim univerzitetima, gdje je ova knjiga našla svoje mjesto i evo odakle sve to počelo. Hvala lijepo, evo ja ću malo pokazati. Dakle, ovaj priručnik za strance izdat je prije 5 godina. Iskreno tada nismo ni slutile gdje će sve doći i šta će se sve desiti sa ovim priručnikom. U jednom trenutku kolekcija Milana Kerla i ja shvatile smo da nam treba priručnik za strance koji će biti početni nivo. Dakle, da ne opterećujemo strance, odnosno one ljude koji uči bosanski jezik, da ne opterećujemo baš odmah gramatikom bosanskog jezika, nego da to bude onaj razgovorni bosanski jezik, da se snađu u hotelu, na aerodromu, u gradu. To smo i uradile i onda je 2013. počeo taj put koji je ovaj priručnik krenuo. U principu njime se više koriste stranci nego Bosanci koji su vani. Ono što je za mene bilo fascinantno jeste koliko se bosanski jezik izučava u svijetu. Tako da, evo, pored Burč univerziteta u Sarajevu gdje je obavezna literatura ovaj priručnik, on se koristi recimo na fakultetu u Prištini, koristi se na Folk univerzitetu u Malmeu, vjerovali ili ne, dakle tamo imamo jedan program učenja bosanskog jezika. Također imamo saradnju sa univerzitetom u Cirihu i također se po ovoj knjizi radi u Njemačkoj, u Wuppertalu, u Gracu. Dakle, to su sve odsjeci i škole koje izučavaju slavistiku, a unutar slavistike je bosanski jezik. Dakle, to nisu škole hrvatskog ili srpskog jezika. Dakle, pored hrvatskog i srpskog, sve te škole imaju posebno bosanski jezik i one uzimaju ovaj priručnik kao jednu od svojih literatura. Svakako, evo svaka čast za samu ideju i kolekciju Mineli i vama. Čast mi je upoznavati vas još iz nekih studentskih dana i zaista je dobra ideja da stranci imaju priliku da nauči naš jezik, da upoznaju bosanski jezik, a onda da zavole i da poslije izučavaju gramatički ovaj dio malo teži koji je. Kažete mi, kako je ova knjiga došla na police ovog biblioteka, odnosno kako je došla u upotrebu na tim univerzitetima, kako se desila ta saradnja? Pa sasvim slučajno. U principu ljudi koji rade, koji podučavaju bosanski jezik, to su ljudi naravno našeg porijekla, su u potrazi za literaturom koja im treba u stvari našli, na internetu se pronašli da postoji taj priručnik, javili su se udruženju lektora i komunikologa Bosne i Hercegovine koji stoji iza nas i onda smo jednostavno s njima ostvarili tu saradnju. To se prvo desilo sa Folk univerzitetom u Švedskoj i to je bilo onako prvi naš šok da uopće na Folk univerzitetu u Malmeu se izučava bosanski jezik. Dakle, unutar tog fakulteta je postojao jedan i još uvijek postoji kurs bosanskog jezika gdje se isključivo Šveđani uče bosanski jezik. Ja to jednostavno mi je interesantno i uče bosanski jezik. To je saradnja koja najduže traje, ali evo odnedavno smo ostvarili saradnju i sa univerzitetom u Cirihu. Kao sam rekla, Wuppertal, Njemačka, Austrija, čak je i u Bahreinu završila knjiga i u Australiji u nekim školama. Recimo škola stranih jezika također u Cirihu, oni su nam se javili tako što su im sa univerziteta rekli da oni imaju tu knjigu, oni su vjerovatno njih pitali kako da sve da je bosanski, mi želimo i eto tako su nam se javili. I eto to ide nekako spontano, zaista spontano. Imamo osjećaj da je ova knjiga nekako predodređena da sama sebi trči put u svijetu i mi se
vjerujte, jako često iščuđavamo šta se dešava, ali eto to dijelimo sa našim prijateljima, posebno na društvenim mrežama, tako da su otprilike upoznati i zaista drago mi od svega toga najviše da znam da se bosanski jezik izučava na toliko univerziteta, pa makar kroz neki mali kurs. Ali tu je negdje je tu i spominje se, nekako čini se više nego kod nas. Imamo i mi problema sa izučavanjem bosanskog jezika, nažalost, u Bosni i Hercegovini, ali evo nekako se trudimo da očuvamo bosanski jezik i evo ovo je jedan od načina da se očuva. Kazali ste, u Bahreinu se izučava, to je nekako i potreba, s obzirom da imamo mnogo turista tokom ljetnog perioda iz arapskih zemalja, tako da im je potrebno da nauči bar osnovu bosanskog jezika i dobro vjerovatno je zato. Ova knjiga je u stvari namijenjena da se koristi na izučavanje, dakle na kursovima i u školama. Imali smo upita u smislu da li je za snalaženje na bosanskom jeziku. Znači ona nije za snalaženje na bosanskom jeziku, a evo ja moram ovdje kod vas premijerno najaviti da je i to u pripremi za ovo ljeto iz udruženja lektora i komunikologa. Evo, odlično, znači imat ćemo još jednu priliku da govorimo, u stvari ne samo jednom, nego više puta da govorimo i o narednom izdanju koji je neminovno, da se desi kada jedna knjiga dostigne toliki uspjeh. Kao profesorica bosanskog jezika, evo, šta najčešće djecu zanima i šta im najčešće onako teško da savladaju i koliko će te stvari utjecati na sljedeću knjigu? Pa, u principu, ono čime se bavi ova knjiga i čime će se baviti sljedeća i nije onaj bosanski jezik koji se izučava u našim školama. To je dakle više bosanski jezik koji ide ka strancima. Međutim, to moje iskustvo sa učenicima svakako može tu doprinijeti, jer učenici su ti u stvari koji od početka uče jezik. Ono čime smo se mi vodili kad smo ovo pisali jest da učenici dođu u prvi razred, oni ne znaju ni čitati ni pisati, dođu u 6. razred, ne znaju padeže, ali oni ipak relativno pravilno govore. To je ono što smo mi htjeli strancima ponuditi. Dakle, možete naučiti naš jezik, a da ne morate znati značenje svakog padeža u našem jeziku. Znači, ipak ima i olakšica, jel? Naravno. Što se tiče stranaca, za razliku od učenika koji moraju svako da uči. Itekako. Da se pravilno izražavaju. Evo, kazali ste, ima učenika koji ne poznaju bosanski jezik, čak i u nekim višim razredima, ali evo, na koji način vi radite sa učenicima? Znamo da imate jako mnogo uspjeha, na koji način ih animirate da oni prihvate ovo neko teže gradivo, da to nisu samo neke priče ili nešto slično, da moraju naučiti gramatiku kako bi znali u stvari svoj jezik. Hvala vam tako lijepim riječima, ja se nadam da je uspije. Ono što moramo shvatiti jeste da podučavanje za 21. stoljeće definitivno nije ono reproduktivno podučavanje koje smo do sada imali. Ono što se mi u školi trudimo, da tako kažem, ne samo ja, nego većina kolega u cijeloj Bosni i Hercegovini, jeste da prilagodimo nastavu savremenim tokovima. Ono što ja radim, evo konkretno, ispričat ću vam jedan učenički projekat koji sam radila. Naime, u 9. razredu obrađujemo zbirku poezije Kameni stavač, Maka Dizara. Svi mi koji smo se susretali, koji smo završili jezik i književnost, znamo koliko je to kompleksna, složena zbirka poezije i da je jednom 15-godišnjaku veoma teško da shvati i veoma teško je na kraju krajeva motivirati na koji način ih motivirati da oni čitaju tu poeziju, da razumiju, da tumače. Ono što sam ja uradila sa svojim kolegicama i kolegama i zajedno sa Pedagoškim fakultetom u Sarajevu jeste da smo napravili jedan učenički projekat koji se zove Nemošti svjedoci. Radi se o tome da su učenici u stvari trebali da skiciraju, kreiraju bilo kakve predmete koji mogu asocirati na neku od pjesama Maka Dizdara. To smo i učinili, te su učenici izradili te skice, a u saradnji sa Pedagoškim fakultetom u Sarajevu izradili smo te predmete. Dakle, odsjek za tehničku kulturu, profesor dr. Safet Velić nam je pomogao, dakle dao nam je opis tih predmeta koje su djeca naslikala. Naravno, tu je bilo najviše stečaka, da se razumijemo, međutim, da je to podignuta ruka, bio je tu vojnik. Kada sam učenicima dala te crteže i te makete, rekla sam im da pronađu pjesmu koja odgovara toj maketi. I onda se tu razvila rasprava. Jedni su smatrali da to odgovara jednoj pjesmi, drugi da odgovara drugoj pjesmi, a oni su iznoseći svoje stavove u stvari nesvjesno
potpuno analizirali pjesme Maka Dizdara i toliko su se zaista zanijeli da je bilo fantastično. Na kraju smo dakle izradili te makete. U okviru tog projekta posjetili smo i historijski muzej i održali smo čast. Dakle, bila je postavka o Maku Dizdaru posvećena 100-godišnjici rođenja Maka Dizdara. 21. februar, Međunarodni dan materinjeg jezika, smo također posvetili Maku Dizdaru. I evo, na kraju smo, da nam bude zabavno, a opet edukativno, taj projekat Nemušti svjedoci završili Svjetskim danom pozorišta. Naime, učenici su nemušto, dakle, bez riječi odglumili nekoliko situacija iz bosanske prošlosti, historije, a drugi su trebali da pogodi o čemu se radi, pa je tu bilo povelje Kulma Bana, pa je tu bilo ubistvo Franje Franca Ferdinanda, tako da smo korelirali sa historijom, mojom kolekcijom. Uspješnosti rada i nastavnice historije. Upravo sam htjela da ispomenem, dakle, kolekcija Aise Sarković, koja je zaista s nama bila, i njih vodila kroz cijeli taj proces. Ono što je u stvari budućnost savremenog podučavanja je ta korelacija, to je definitivno. Dakle, mi moramo spajati predmete, mi moramo djeci pokazati da ne postoji ništa što im neće trebati. Znate, mi se znamo susresti s tim da učenici kažu ovo nama neće nikada u životu trebati, to nije uopće rečenica koja se rijetko čuje. Međutim, ako im pokažemo, recimo odmah narednog dana ili nakon 7 dana da će im nešto iz historije trebati već na času iz bosanskog jezika ili nešto sa časa bosanskog jezika na času geografije, da je itekako važno šta znaju iz drugih predmeta, onda je svakako njihova zainteresovanost veća. Evo, kažete mi, kada je u pitanju gramatika, šta im je najteže da se vlade? Imperfekt. Evo, da budem konkretna i najkonkretnija, dakle, imperfekt je taj koji učenike najviše muči, aorist i nekako može proći, pluskvamperfekt također, ali imperfekt i nije baš omiljeni. Ja se izvinjavam imperfektu i svim jezičarima, ali eto, to je to. Ipak ima određenu gradu. Ono što djeca vole jeste historija jezika, zaista. Uživaju učeći povelju Kulina Bana, učimo, znači mogu povezati sa historijom ili recimo tekst Humačke ploče na starobosanskom jeziku. Jako vole da ga govore jer im je neobično i eto, vole se povezati sa tom našom historijom, sa načinom na koji se ranije govorilo, vole istraživati u stvari. Učenici su veliki istraživači, samo ih treba malo potaknuti. Posebno sada u vrijeme ovih informativnih tehnologija, znači mora im se predočiti neko gradivo koji će biti zanimljivo i koji će ih zainteresovati u stvari da rade te istraživačke radove, odnosno na taj način da uče. Upravo tako. Važno je da informativnu tehnologiju iskoristimo u prave svrhe. Mi znamo svi u kantonu Sarajevo da sve škole imaju elektronske učionice. Dakle, imamo učionicu koju imamo 20 laptopa i onda zašto ne to iskoristimo? Mi to koristimo zaista sa učenicima, znači to nije samo za prvi i drugi razred. Mi koristimo i za veće učenike. Evo recimo imali smo prije par mjeseci jedan ogled, da tako kažemo. Radi se o pripovjeci Hrt Čamila Sijarića u kojoj pas prelazi sa jednog mjesta na drugo mjesto i postaje nesretan i onda smo iskoristili tu tehnologiju na Google mapi. Na Google Earth smo prikazali ta područja i zaista su djeca mogla da uživaju. Jednostavno su lakše mogli da osjete sa kojeg mjesta je to pas otišao na drugo mjesto, zbog čega je bio tako. Tako da zaista i tehnologija se može iskoristiti u pravi svrhe i treba je i takako iskoristiti, posebno učenicima koji jedva čekaju da je koriste i onda zašto da je ne koriste. Kakva je u stvari situacija sa nastavnicima i profesorima bosanskog jezika? Koliko često imate edukacije, seminare, kako biste mogli pratiti ovi savremeni tokove? Znamo da više nije samo riječ o ex-katedri da se predaje da učenici mirno šute i tu slušaju sve onako u pamti, nego se mora biti jako kreativan, inovativan. Na koji način imate saradnju sa ministarstvom, na koji način vam oni pomažu da to postignete? Pa ja moram priznati da tu nismo zadovoljni.
Nismo zadovoljni prvenstveno zbog toga što je prebačen na Filozofski fakultet. Dakle, Filozofski fakultet je taj koji 2 puta godišnje organizuje edukacije, te edukacije su jako loše organizovane i to nije nešto što nama može ponuditi ono što nama treba. Mi se nalazimo na drugi način, mi dakle idemo sami na seminar, mi idemo sami na konferencije, prijavljujemo se, dajemo svoj novac i zadovoljni smo, nema veze. Onaj ko želi da nauči, njemu nije problem ni da da novac. Evo recimo ja znam mnogo kolega kojima nije nikakav problem otići u Beograd na stručno usavršavanje, otići u Zagreb na stručno usavršavanje. Prijaviti se. Što znači da u zemljama regiona malo bolje uređen? Da, jeste malo bolje, zaista je malo bolje. Ili prijaviti na konferencije. Ja sam često učesnik konferencija o Ali Isakoviću, koji je organizovao Institut za jezik, onda o Makudizdaru koji je organizovao Internacionalni fakultet i fondacija Makudizdar. Dakle, imamo mi prilike u tom smislu, to je ono što je pozitivno. Zaista imamo priliku u tom smislu da prezentujemo rad, jer u principu to su naučne konferencije. Međutim, mi moramo biti svjesni da je podučavanje nauka, zaista nauke koju moramo izučavati. Tako da, evo recimo na konferenciju Ali Isaković koja je bila prošle godine u kojoj sam ja govorila na koji način priča Ali Isakovića utiču na pismene radove učenika je bila onako jako zanimljiva. I eto, snalazimo se iskreno na razne načine, nadamo se da će biti bolje, ima zaista dosta organizacija koje nude, kao što su Save the Children, dakle organizacije koje preporučuje ministarstvo, pa idemo, ima i takvih seminara, već jedino te koje su na Filozofskom fakultetu dosta zaista nismo bili zadovoljni, ja apelujem, nadam se da će biti puno bolje. Što se tiče ostalih, evo recimo večeras imamo Skupštinu udruženja nastavnika bosanskog jezika, dakle tek je osnovano jedno udruženje, tako da se nadam da će se sve to popraviti na krilima tog udruženja. Jeste. Pozitivno. Evo, Nermina, smo još nešto zaboravili da kažemo, a što je važno i za bosanski jezik, ali naravno i za komunikacijski priručnik. Jesmo nešto zaboravili, izostavili ili da u principu moglo bi se o tome mnogo govoriti, posebno o priručniku koji zaista za 5 godina postigao ogroman uspjeh. Ništa osim da ja sam apelovala, ja apelujem preko svog Facebook profila svima koji su vani da zaista ne dozvole da djeca dođu na raspust u Bosnu i Hercegovinu da ne znaju bosanski jezik. Da. Ja sam imala priliku upoznati djevojčicu čiji su roditelji Bosance, da ona ne zna bosanski jezik, bila sam prilično tužna. Evo, ja se nadam da će se i ta situacija popraviti, da će im ovaj priručnik dobro doći, ali naravno i da oni upotrebljavaju vlastiti materni jezik svojih roditelja i da ga usvoje kako bi mogli bezbrižno biti na raspustu. Bar govorno da govori, bar govorno. Hvala još jednom za izdvojeno vrijeme, puno uspjeha u daljem radu i puno uspjeha i sa novom knjigom. Hvala vama i hvala vam što zaista pratite pozitivne priče. Hvala lijepo. Poštovani gledalci, slijedi Marko